Agsagana ka no sino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagkakakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka! Labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apag sayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apag butbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag na oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions, isagot mi kada kayo ti may sapay a pakasalitaan nga ingkam pinauluan. Scammer! Dito'y programa tayo, Kapitana Orang! Ala, kakadwa, agtitinulong tayo nga agdalos iti aglawlaw ti barangay tayaw. Dagiti aso yo, italiyo Diyo itulok arumwarda iti daladan dagiti balbalayaw, ket agwalang-walang dalatan, sadan to iwara dagiti rugit da. Saan kayo lang nga agas-asaw? No baybayan nyo mat ida nga agrugit latan. Nangro na kadagiti dalan. Nagalas ti agsigsig ki nga magmagna, tanagado abuntaw tilislisyan. Agbalin tayo a responsable, no agtaraken kayaw iti asaw. Wan nga ron, Kapitana. Nagano ti agkayo warabong tong dagduman. Amo yon ti paganurutan ti barangay tayaw, no adda dagiti papaanawa nga adda aso na dita. Kapitana! Anyat masapul mao turkwataw. Nadalo sa mo, di paraangan mao. Na, apay nga agngirsi ka. Anyat makapangirsi iti imbagak. Kapitana, nagdalusen ti aglawlaw ti barangay sorot-sorot. Kaya't yu kadia, lampaswen tayo pa'y dagiti kalkalsada ti barangay tayo. Nalabas mo nga menti, pamayan nyo at kinadalos to'y barangay tayo, Kapitana. So, lampaswan tayo lang dagiti kalsada tayo. Day talagayam. Awan parikot iti day taturkwataw. Ala, ingkaalaan na jay lampaso ken floor wax dita barangay hall. Tarugia maun ti aglampasaw. Ha? Agpaiso ka din day ta, Kapitana?
Ay katuan magagat ka nga ron nga aglampasaw. Alangan mo't nga ipagil ka. Ala, ingkaalaan ng jalampaso kan floor wax. Ay, Kapitana? Joke only! Anya joke only dita. Sanak nga agjojok. Ingkalaan ng jalampasaw. Tarugyamon apasilangan dagiti kalsada dito'y barangay tayaw. Joke only nga rod, Kapitana. Angaw kulaeng si kamot, Kapitana. Seryoso ka launay? Malang road. Ako pamamay dagiti naparot aruot. Tasikan ti mangumog iti kumpuspay. Ha? Siyak laeng ti mangumong, Kapitana? Ay katuan Day tatitangdan mo ta makita kat magagat kalaon ay itangal daw. Ala, sige. Orno nga maun. Ay kakadwa, mapantay ni Ijay Daya. Ado pa'y ti madalusan Ijay. Ay, wun kapitana, wun. Kapitana! Di dakmat panawan nga agmay-may sa dito'y Nagadot ti ruot amaw-maw. Tulungan dakmat Mala, intayo kidain. Hoy! Ang subli kayaw! Ang subli kaya! Tulungan da! Ay, perpato, agdalos ka ditan. Mami, ayan ni Daddy Pogs. Jakman amo iti day ja tao no ayan nan. Imposible mo't nga dapat la iti talyer nga aging gaita. Buludok man di cellphone niyo, Mami. An-anwam ti cellphone. Awagak ani Daddy Pogs. Ay, saanan? Siya kun ti mangawag kang kuana. Kaya't kumot amaamuan no niya launay ti kukunan. Amangan no nakasikarod kit di mo tan iti sisikarudan. Anya ti sisikarudan, Mami. Kulasisi! Anya ti kulasisi. Bulilising! Parot, Mami. Ha? Kaya't kung agtarakan iti parot, Mami. Ha? Ay, maday! Maday ti agtarakan iti bulilising. Malas day ta. Apay ngay nga malas kat bilit mat ti parot. Ay, basta! Ibagak token ni Daddy Pogs. Tama nga la iti bulilising na. Ha? Sure ka din day tao'y? Trixie, siksay? Wanta Pipito. Sure na sure. Mang pipits ko nam kadilatan. Tapno saan amadlaw, tipay bakaw ni. Okay, Mang Pipito. Kasta nga rudon ti awag ko kata kayo. Ay, nagmayati na dinggay niya. Naawatan nyo kadimot lang, dagiti imbaga kata kayo, Mang Pipits. Launay naawatak, tanaglawag mo ti panangilawlawag mo, Trixie, siksay. Nasayat no kasta, Mang Pipits. Kaano nga rod nga, itadyo ti puunan nyo? Inton bigat langan, tairwar ko pa'y itibangkaw. Okay. Da kayo ti makaam mo, Mang Pipits. Basta di yu paluspusan da ito at chance yu, ha? Nga agbalin at triple ti kinabak ng yu. Ay nagsaya atan. Sigurado ang magustuhan ni best friend tol ko na itaw nga ibagak kang kuana. Sure. Magustuhan na lakit di.
Sikan ti mang recruit kan ko ana, tapno agidan kayo at tumayab. Nay, apay atumayab, Nay. Ah? Kayat ko asawan, agidan kayo nga agpangato. Wano nakarkaro a bumaknang. Ay, ayaw si. Kayat ko na ita. Trixie Sixie. Apay nga itakala sumangpat. Kwa, at ang amin inasikasok a business. Lucia. Anya a business. Basta, surprise business na ito, Lucia. Agalwad ka lang. Amangan no sa balimot a business ti ibagbagam. Rogian nakadimanan, Lucia. Agsigsigurado aklaang Anyat amok. Amangan no sa bali a business daytan. Ay, jak amukan ka. Ayan ni Junior. Nakaturugan Itaypay nga ururayan nakasumangpat ngam nagbayag kamot. Saan abalay? Taparakin kuha na mait no apay nga agsalsalo kagak. Ken no apay anapanunod ko na ito a business. Tagpada tamot alumaklakay kan bumakbakay lo siya. Idin to taubing payonay ni Junior. Kaya't kumot nga day bati dakan kuha na numapukaw tan. Sasawam mo't pipates. Katuan mait lo siya. Nagubing pa lang ni Junior. Idin to taagpaypayapayin jay kwa. Anya akwa. Di kalawit ani patay. Ay, sumardang ka man. Amok, ayaw awan mo laang di damdamagag. Isa akong formula di tanti taltalang gutangam. Anya di bagbagam a business? Surprise nga raw. Di ka mamakaw-awat, Lucia. Maamuam tulat ta, no aga ko pa kung iti renew-rew apirak. Sigurado maapirak ti ako, pampipates. Saan a buliliseng? Ha? Sigurado a patayabak ti saan at tumayab a bulilising mo. Nagloko-loko ka. Yan! Mabalain nga timplahan nakmat iti kape, Gerald. Kasla ti mayab nga men ti amin at pigsak gapo iti kasla panang dosa di nalaing nga inam kanyak. Ne, apay manan aya, tatang. Kasanaw, kasla kagurgura na ti panakaitaop. Agsao kayo manan iti sana may parbeng, tatang. Sana nasayati kasta. May sakamot, Gerald. Bastag sao ka, kasla kanayon asyak ti dakas. Idinto tadyay inamay tinasayaat. Gapo ta makitkitak ti kinapudno, tatang. Alawanan! Saklata na kanayon ti dakas iti matang mo. Idinto tadyay inamay ti kanayon anasayaat. Managdakdakas akon! Awan ti kasta nga imbagag, tatang. Hustan! Di ka nagsaupay? Ang mga numasugat mo lang tiriknak. No na yun ang latat ti panangisakit mo kaninanang mo. Anya ngamin ayat tinapasamak, tatang. Dino sa nakngarad. Agasamot aya, tasyak tinangakop kadagiti nagado aruot anaparot. Idi nag-general cleaning to'y barangay tayaw. Pinagakop na kayo matlagayam, tatang. Kung naklaki din anyan timparamid na kada kayo. Makitam? Talaga nga awan panangisakit mo kanyak nga, ma'am. Siguro, ibagbagampay, asaan lakuman, asyak, tinagbalin nga amam. Tatang, Awan nga men, ti sirsirbik kang ka.
Ay, unay kayo laki din na ya, tatang. Kumpormi a pagpaspasugnudan nyo. Talaga mo ngamen. Nala, mabitlaan tayo timplaan kayo ni Tikapiyo. Ay, sanan. Ang mga no na yun ang tirikado di timpla akabek. Anya kumangit inayon ko kat napudot adanom, kape, kan asukar lang mo't ingredients ti kape. Saan nga rodan? Ang mga no na yun iti ingredients na asakit tinakam. Ha? Yaklaki di kaya ti matakay. Bayat nga inumag ti kape at timplaem. Gapaw iti na igamer asakit tinakam. Anya ti masapol mo, pipitaw. Best friend Taul. At napagsayatan na kayat ko nga ishare ka. Ha? Itaman pa'y apagsayaatan ti umay mo ibaga? Sigod nga min apakadaksak, ti pakaipaspasubwak dagiti ibagbagam kanyak kahit. Lalabas ka mo, Turquoise. Kas laki din ibagbaga managdakasak agayam now. E din to tanaga dun tinintad ko kan ka nakairanodam. Anya kumangay, ti inted mo kanyak? Ay, di mo damagain. Tamangan no ibagak amin kat malabosan ka. Ha? Oh, sasawamit, pipito. Apay, kayat mo nga laek, nagitinintad ko kan ka. Awan nga raw, tininted mo kanyak. Unay kalakit din ayata nagdagulit ka pa ya kasasaw. Awan gayam Mala, sublim nga raw dan di branded na sapatos nga intad ko kan ka nagkapoy di syudad. Di nagbakasyon kami asang kapamilya. Ha? Di branded a jacket nga intad ko kan ka, di kasangay mo. Ha? Di branded mo't lang at t-shirt mo nga inarbor mo kanya. Ha? Di pantalon nga uso a kabarbaro nga intad ko, itinapan lang nga bulan. Ha? Di tarilo asot mo, nanginamod lang day ta. Ha? Kanora di kalugong mo kanayon nga isusuot mo. Branded mo't lang day jay, kain naggapo kanyak day jay. Kanjay bang banglaw, nga intad ko idi kang ang dodat. Lalabos kamot, pipitaw. Talaga, mate. Nagkapumot lang kanyak dayjay. Sublim amin dagiti ngayon intad ko kan ka. Tangay di mo maklon nga dain intad ko kan ka. Si kamot, best friend, tol. Di ka lamaangaw mutin. Kun kunaklaeng amangan kunak no nayunam dagitin inted mo kanyak. Orayong bailabin sa binsag dagitin intad ko kan ka. Kat pagsayatan lang araw din to umay ko ibaga. Alawanan. Ibaga mo, noon niya dahi ta pagsayatan, tawin. Kunakadagos. Ay, agpaisaw. Wen, bispren, tol. Nakasaganak adomngeg, itian yaman nga ibagam. Pagsayaatan daytan ko naman. Tatang, namuak nga inalayo gayam dyan patarakan nyo ano ang kinimang ambaw. Wen, inalakon. Apay nga inalayo, tatang. Kunak man patarakan nyo. Kan nangipanan nyo nga eh. Insalda kon Apay insaldayo nga eh, tatang. Pangaramatan nyo nga itinang isaldaan nyo. Ay, basta, mamuam tulatan. Sigurado nga ag-triplin taon tinangisalda kay nuang. Nagaramid kayo man nga tan iti alanganan, tatang. Kasta ka magka, Gerald.
Amin nga ramida, kat alanganin para kang ka. Awan nga men, tibilib mo kanyak nga ma'am. Jay inamlatan, a kapitana ti pagbilbili ma'am. Nay, apay nga ron kayo, akilat-latan nga agrungab kayo. Kasi daw, kat nagbaba ti pagkit kita mo kanyak nga ma'am. Itinto ta jay inamlatan na kanayon tinasaya at kengga. Nagdagas ka nga men, turkwataw! Tatang, imbaga adakes kayo. Ado lang amin tipalpat ang desisyon nyo. Basta! Nagdagas sa klauna yan nga, ma'am, Gerald! Ala, uston tatang. Magiglang ko saritaan. Anya gayam ti pagatang yo, paagudon kami kini Eva. Ha? Agodong kayo? Kunam? Wan tatang. Ibagayon ti kayo tiyo, tagatangan mi kini Eva. Ay! Igatangan nak mga roditi, botch anak ko. Kaya't kung aminday takay. Ano nyo iti, boots tatang? Natural. Isuot ko alangan mo't alamutan. Ni tatanga talaga. Butch nga rod. Natural nga isuot ko. Damagampay lang no anwak. Ibagam lang no di mo kaya tagatangan. Sana kasta tatang. Alang arudan, rumor kamin gineba. Sana malmalpas din nagatiddo ka pasugnod yo. Nusan kayo apanawan. Na hindi kasta lang ang turquoise. Nakaboats ka, nakajakit ka. Dinto ta nagpudot ti panawan. Kasla winter mo, tangga po iti day taasuot mo iti tangat aldaw. Kunam nga, kikita tayo kada Trixie sexy. Saan ay pipitaw? Kasta nga raw. Hehehe. Anyat amom ngay. No iso ti soulmate ko. Kalpasanday di lumen. Ay, agar arapap kay ti saan matlama tong pal. Ha? Imposible ato to pan na ka ni Trixie. Kan nagpintas day jay, kan ubing pay. Kan may sa, amangan no mapagbiddutan na kang agbala, gapo di tapos toram. Agtal na ka man, pipitaw. Di ka mang dadahil iti diskartay. Agpostura kamot ano kaya mau. Saan ka amang dadahil iti trip? Anyat among ngay, no swerte to'y postura ket magustuhan ni Trixie. Hehehe. Di, makaabot akpay iti last trip. Ay, jak amukan ka. Siyak ti pudutan iti makit-kita alangam. Naka-jacket ka, naka-boots ka. Dinto tatengat aldaw. Nagngataw jay inait. Saan mo't nga ron asyudad ti bagyo ditaw yung analamain. Nakapudpudot turquoise. Adola amin. Adamit irkon dilogan mo. Anya nga iti usar da jay. Mapantakik din, itayan ni Trixie sexy. Kaya't kaun amakita, best friend, tol pipitaw. Oh, si kagayam ti bagbaga ni Mang Pipito agayam na. Ay, hehe. Wen, Madam Trixie sexy. Hoy turquoise, kaumumot day tangiwat mo na.
Itay pa'y lakas laka aso anak ang irsay. Tagtagari man pipito. Dadailam man ti diskartik ako nak. Ayan tay kwarta, puunan niyo. Tata Torquato. Ay, daytoy, Madam Sexay. 20,000 pesos dayta. Ayos! Di kagdanag, Tata Torquato. Takalpasan ti makabulan, madoble ti kwartayo. Kung nagtumat ngamin kan katorquoise. Ay, nagsayatan no madublay. Tapno, masakak ginuang ko ngayon saldak. Sigurado nga, agbilib mo ten kanyak ni Gerald. Sigurado madoble da ito, Tata Torquato. Kas iti kwarta ni Mang Pipito. Sigamot, Madam Trixie. Mang Pipito, kunam. Idinto tata. Kunam kanyak. Manong kunam meten mas maibagay kanyak ti kasta, madam. Aklonam kami ng tikinapudnaw nga obing tilangak ngam si katorquoise. Baby fish ko naman. Tanda ka man, Pipito. Uwan mat ngamin, Tata Torquato. Ubing tilangan ni Mang Pipito ngamda kayo. Kunak nga rod no. Inauna kayo iti sangapulo atawan ngam ni Mang Pipito. Exactly! Agtal na ka man. Agraraman ka mo't, Pipito. Inauna kan tupay ngam siya iti dua atawan. Langati pagkakitaan. Agtal na ka kunak langarudan. No jakla ka sa pulan ang mapasublek ti nangisalda ka dyan nuang kao, ibabawek kumanday ta kwartak. Ha? Madakin ka no ibabawim. Si kamot ti maabakan. Saan asyak? Nagisputingak. Ngam ibagam ki den alaklakaya kiti sangapulo atawan ngem ni Pipitaw. Unfair ka mat, Madam Trixie. Amoyo, Kapitana. Magusto ka talaga to'y barangay yo. Iso nagabang iti kaslagbalin ng office ko ditoy. Nasaya at magustuhan niyo to'y barangay may. Ang nagkapuan niyo kaday. Ha? Kapitana. Nagkapuan ki dya syudad. Ada nga minti business ko. Iso nakadanon diti barangay yo. Kasta. Mabali na maamuan no anya ti business yaw. Tumultulong tapno sumaya at ti biyag dagiti tattao. Mayat no kasta. Mayat no tumulong ka kadagiti pada a tao. Anarigat ti panagbiag na. Kanagregat ngamin ti biag itakat a panawain. Masapol nga agtitinulong ti tunggal maysa tapno lumagaan ti panagbiag. Correct, Kapitana. Husto kayo na unay. Mga no adda masapul mo, Trixie. Kasapulam ka diti permate, clearance, wenno anya. Ha? Saanan, Kapitana? Thank you langan. Ngam nalpas amin na papers, ijay syudad. Sakbay nga imayak ditoy. Kasta. Anya ka di akumpanya ti pagtrab-trabahuam. Ha?
Sana magtatrabaho iti company. Solsolok ti negosyo. Sige, kapitana ha. Tadapay na patagagatanga ki Jay Store dita crossing. Bye, kapitana. Nagadunga amo day Jay a kapitana orang. Ha? Man nakibiyang a kapitana. Nanang, da kayo bang ti makisarita kini tatang? Barang no da kayo ti denggen na. Apay aya. Kat no kayat na ila ko jay 5 akalding a pinataraken na. Bayam nga ila ko na Kalding namut dagi jay. Uwan ang jak amo ti pangip ipananay ti kwartana. Ididamo, insalda na genuang a pinataraken na kini mang ambo. Ita, jamanan kalding a pinataraken na ti kahit nang ilakaw. Nay, abangan doan niya mutin tinasumok ni Torquataw. Day tangarod kat nanang, sapay tagitaksen na no kasaok. Iso ang nasaysayaat no, da kayo kumati makisarita kan kwa na. Bareng no, denggen na kayo. Ay, amumat piloso po jay amam. Sigurado nga awan ti denggen na no kasaok. Nang rona ket taraken namut dagi jay. Mas dawak lang amin no pangikabkabilan na iti kwartana nanang. Amang ano itid namot iti babae ket lukwon dalaang ni tatang. Yahoo! First payout ko! Nagdakal! Best friend! Tol! Orasyak mo ta, nagdakal sika. Nagmayatin daytoy, best friend, tol? Ay, sigurado adakdakal ti ma-payout now, inton sumarunaw, taninayunam di po unam. Ay, laki di Umadaw nga umadaw ti kwartata. Bumaknangak taon, ket kumarkaro kamay, bumaknang. Wina! Ay, sige. Mapanakaon, dumagasak man ni barangay hall. Ilibrik man ni kapitana. Turquoise, panagkunam ka di kat adapay namnamam kan ni kapitana? Ha? Apay nga ngirsi ka ngay. Kasano kadamagamat no adalam na makken ni kapitana ke adalangarodan anak may sana ya Sabali idea, kan ita? apay umapal ka nagsinoblian kami ken ni Orlando. Jak la mamati nga sinublian kayo, Turquoise. Saan na ka natutupan day? Hehehe, di ko nam kede. Umapal ka kanyak, tanawayaak. Idinto tasikak. Nakatalikan ka ni Lucia. Hehe, saan mo na madigaan ni Kapitana? Ha? Saan mo ang madigaan ni Kapitana Piman? Sige, tasarong karakman ni Kapitana. Naglokon ni Torquataw. Imbag ko man pagtatakkunan ni Kapitana. Porauton amin abuok na, ngam din to pagtatakkunan ni Kapitana Orlando. Kapitana, awisin ka man ta mapantag merienda?
Kapitana, nangagnak ka day. Amangan no, kaya't mo ti sumurot kanyak, mapanag merienda ko nak. Husto pa iladay ta pa nagbasbasam gamin iti pagiwarna. Ay, sos! Ay! Oh my God! Turkwataw! Ay, siga mo, kapitana. Apayak klata kasta ti reaksyon mo. Makakigkigtot ka, mate. Ay, mabit lang ata. Ayabak dagiti tanod ka. Kastamutan nga umawag ang ijay presintaw. Tama nga makalibas. Ha? Sino, kapitana? Awan ti panggap ko ngaglibas. Adda aklaeng dito'y kapitana. Ken, apay ko ba ngaglibas awam basol ko? Ay, sana si katibagbagak. Di ka ba naktakta na patagtaramidag? Ay, anyamutan. Awisin ka Turkwataw, agawi ka pa'y laang wine. Napatagta si kaswag kunak. Awan ti maitulong mo iti daytaw. Ay, anyamutan. Sayang agundaway. Sabay, adto ti kwartak ita, Orlanda. Masapo na makapanaw akong ditoy. Nagdakkel tila dawan ko iti pagiwarnag. Ay, naimbaglagit din. Tagimatang kak iti newspaper itay. Ang mga no, da makailasin kanya ka bumarangkay. Narigatan. Ay, aday tanti maleta ko. Ay, naimbaglagit din. Ta ready to go kakanayon. Darasag lang ang ti pumanaw ditoy. Papadam, Trixie. Ha? Diyos ke, ni Kapitana Orang. Anya ter aramidon na ditoy. Papanam kunak, Trixie. Madlaw mat nga agdardaras ka. Ha? Kwa? Awan, Kapitana. Anay ko. Ay, nagsakit. Tinaisaltak kanya. Apay pinatid na. Kaya't mo ti aglibas, Hoy, bistado kan. Scammer. Ha! Saan ka na makalibas? Makaamon dagiti puniskan ka. Oh no! Saan? Diyan kaya ti mabalod! Oh yes! Mabalod kaitan! Scammer! Awanan kay tibay na babae. Kundi ba siksika nga miskamar ka magayam? Ayan tinala makwarta may. Awanan! Anyang awanan? Nagdakkel di kwartak ngay nalam. Ita, ibagam lang nga awanan. Ay sana mabaling na itaw. Isublim din nalam makwarta may. Awan nga Ruden! Di ka ba't makawawat alaklak kayo, Dan? Na? Hoy! Isublim ti kwarta na alam kanya! May sakamat! Awan kwartayo kanyak! Kaya't mo sakit di nga ikugtar na ka na iti bots ka! Nagpintas ka! Ang scammer ka magayam jas kay! Awanan ka iti bain! Iruan mo ti kwarta nay! No di mo kaya't amapunas na itarupam! No ikugtar ko na iti bots ko na itarupam! No, saan, please? Di mo kugtaran ti rupak, tata. Awan nga, Ruden. Awanan ti kwartayo. Naitid ko na pinag-pay out. Dagiti tagduma si Mali iti negosyo. Kurang pa nga, Rod, ti interview a kwartayo. Anya? Awanan kay tibay na babae.
Inlawlawan na kami. Pinagkwartahan na kami lang. Abis friend Taul, pag sinublatan tangay kong tarday ta babae. One best friend. Maysa. Dua. Tayo! Tal na kayo man adwa. Ha? Ay, hindi na kami laptan, Kapitana. kapitana. Sige. Ikog taryo nga rodan day ta babay. Taag kabalay kayo mat adwa. Iti pagbaludan. Kanya? Basol mo da ito, Pipitaw. No, sanak kumangay daw awais. Nga ginves iti kwartak iti dahi at trick sengis kamar. Saan ko kumangain salda jay nuwang kaw? Kan, jak kumain lakaw jay 5 akal din kaw? Jakmat ngamin amo akas deti mapasamak, best friend Taul. Best friend tol nga. Inlawlaw anak, Pipitaw. Anya lang, hindi ko na ni Gerald kanya kita. Ayop ka, Pipitaw. Magtala ka man. Oray sakmat kat napukawan. Diyan ka mo no kasano sumago akin ni Lucia. Makabungbong tutak ka talaga kang ka, Pipitaw. Ito palampay mat ati pungtot mo, best friend Taul. Taoray sakat magugura nakmatain. Palubusan nak nga raw ang mangiruan iti pungtot ko kang kaita. Ay, wanan ah. Nawaya ka mangirwar iti pungtot mo, best friend Taul. Ngamuray siyak. Palubusan na ka mangirwar iti nalaos asakit tinakam kaw iti napasamak. Wanan! Anday ko, nagsakit na dyan. Uray akla na ariwag. Naipapas mo ka din? One! Eh, Ano ikaw? Nagbalin nga Star J Plataw! ikan ka pa'y iti Mercury? Eh, Ay! Ano ikaw? Ano ikaw? Gusto mo na! Dalawag una yung tistara nakita. Nakadua ka na? Itintutan na minsanak lang anang sipat kang ka. nasakit nga ron tinakam kaw. Sayang di kwarta ka na scam. Uresyak! Sayang di kwartang. Sayang! Nagbayag anwang at tinartarakan ko. May scam lagayam. Apaya di kayog sasarita ka ni Daddy Pogs, Mami? Mapan ka man pa ijay silid mo, JR. Ay, saan? Di ka mapanijay silid mo, JR. Di mo pampanawan dito salas ni Daddy Pogsmaw. JR, mapan ka na ijay silid mo, anak ko. Ha? Saan, anak ko? Dito'y kalaing salas. Please. Sige, anak ko, mapan ka na ijay silid mo. Denggam ni Mami, takas ta tinatulnog nga ubeng. Saan, anak ko? Dito'y kalaing. Maulawak. Inak makay ayam itakaruba. Ay, JR, mabit lang, anak ko. Di mo pampanawan ni Daddy Pogs. Bye-bye, Daddy Pogs. Agawin dakton madamdama. JR! Bye-bye. Pipitaw! Lucia? Anay ko! Anay ko!
nagpigsa na tungpa. Sabay nagtakal na itadako. Lapmaw. Anay ka. Nangiruwar ka iti kwarta, iti bank account ka. Adi mo impakpakaam mo kanyak. Kalpasan na, intad mo lagayam, ije scammer. Imbes ama inayon kuma iti ornong ta para ka ni JR. Ay, kuha. Kaya't kulang mo't nga umado ko malusya. Isungarot na suspense ko ma. Ang siya kamat tina-suspense. Kasla intayabon ti angin, di nagrigrigatam akwartaan na or-ornong manipod ijay talyer. Diyak mo't amuakas jay ti mapasamak, Lucia. Diyak kamukan ka. Asawa ak sakit, di jay tungpakan ka. Ay. Barang no agplastar day ta utak mau pipitaw. Ay, saan, Lucia, my loves? Please, forgive me. Saan ang maulit? Please, forgive me. Saan ang maulit? Please, Lucia. Daytan timbagbagak kada kayo tatang. No kumatimbagayo akas jigayam ti plano yo. Nalapdan kayo kuma. Gerald, Daytang amin ti madi kada kayo. Taawa na pulos ti dingdinggan nyo. Tagitaksin nyo ti amin na may baga kada kayo. sorry nga Ruden, Gerald. Agbaliw kayo mat ngaminin tatang. Ano nyo ngamin ay ti pangbita na kwarta kat saan kayo mat alumanglangan namangan. Gusto mo di na konsermonan. Kanayon ti palpak yo tatang. No kumatadumngag kayo iti pamagbaga, mailisi kayo kuma iti desisyon at pakipasuban nyo. Awanan bain mo ngamin day dyan nga scammer. Ikanak nga Ruden ay ti pangsaka ki nuwang naisalda, Gerald. Makita yaw? Siyak itan ti may pasubo, idin to tadakda kayo lang na nagdesisyon, idin saldayo ginong yaw. Sige matan Gerald. Tulungan nak amang sakay jay nakasaldaan no angkaw. Para kin ni Kimberly mo laeng day jay no masaka anak ko. Please. Kaasyam tinangiputot keng ka. Taawan ka di tirabaw ti daga. No sa anak anaaramat anamutot keng ka. Babaen ken ni nanang mo kapitana. Please, maestro, anak ko. Oray kasano ti panang pes-pes dagiti pan nakabagiti lintag kinitriksay. Awan atalagan dagiti kwartayaw nga inyinvest yaw. Nagado kayo a biktimana. Kasano nga Ruden nga'y kapitana? Sapay nagdakkel di kwartak, Kapitana. Tidagas na. Dandaninak pa'y sininaan ni Lucia, gapoy tinapasamak. Si kalakuma tinabiktima. No di nak inramraman pipitaw. Inramraman na kiti kinamalas mau. Kayat mo mabalin mo ti agkad no kayat mo. Agtal na kayo manadwa. Kasanaw, kat mangilawlaw anday tatao. Kayat mo gayam. Tumal na kayaw. Sige. Kaumukon tingiwat ko, kapitana. Oray siya, Kapitana. Ha! Saan apanawan, di pa nagpinabasaw lita kanitaw. Imbes nga agsinaranay kayaw, tagpada kayo a biktima. Agam kanayon latamat nga agpinpinabasol kayaw.
Anya nga iti maitulong day ta kada kayo, Nakarkaro lang panagsinaniyaw ti sitwasyon. Hey, pasensyakan, Kapitana. Sorry, Kapitana. May sama ng eleksyon ti imbati tinapasamak kada kayaw, adwa. Rumbeng ko maama kontento kayaw, no anya ti adda kada kayaw. Nang rona kan ka pipitaw, saan kamot ama ko na nga awanan, ta adda business yu kinilo siya. Agam, saan ka lata na kontentaw, kat kayat mula ta tinalaka apang lakagan. Kapitana, Isa day ta. Imbes a manayunan ti iduldulin mo, ay katsaanan Naksayan adi na oras. Kat si kamot turkwataw. Saan kamot alumang langan amangan, ta suportado na kamot ni Gerald. Kan pau-pau-itan na kapay ni Bikay nga adda ijay Hawaii. Anya pa'y lang ayat sa pulin yaw, kat saan kayo mat nga kurkurang. Maday, tinarawit unay iti pirak. Sigurado aday tamit lang ti mang lamot kada kayaw. Tapno guyo din na kayaw nga agpababa. Naawatan yaw ti kayat ko asawan, yes, Kapitana. Understand. Wen, Kapitana. Crystal clear. In short, nalawag. Dahiti kasangsangok laeng tinasipnget. Anyat kunam. Nasipnget ka, kunat. Nasipnget, ti panagpampanunot mo. Iso na ilawlaw anak. Isublem, dinay tayab asalda jinuang kaw. Nawan anak, Mike. Ita, paisublim kanyak di salda tinuang mo scam. No na-scam ka, na-scamak, Mike Turquoise. Ay, sana ka na scam. No sana gapukeng ka, pipitaw. Kalkalpas ko laang anagsaong nga murugyan yumanen akunak. Awan lata, ti panagbalbaliw yu adwa. Kasanaw, katimpasubo nak day tatao. Nung napasubo ka, napasubo ak, Mike. Nakarkaro ka si Anday ko, Timbog na kami, Matil Kapitana. Ouch, talaga. Tan pipitaw. Napasubo ak, Mike! Ha? Ditan gagayem tinagtibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Scammer! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Nagparangan dagiti dramatista tayo a kaskada. Juby Dupais iti papel a Kapitana Orang ken Trixie. Emily Calika iti papel a Lucia. Eddie Bona iti papel a Torquato. Perry Claro iti papel a Gerald. Zion Franz iti papel a Pipito Jr. wenno JR. Kento'y pagayam yo, Ferdinand Feria iti papel a Pipito. Sound effects ken musika, JR. Manipod iti pluma ni Juvie Dupais ken itimat direksyon ni Perry Claro. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Naimbag nga oras kada kayo amin.